Nabiyyiin Muhammad durarra kan gaafatte kitaabban itti amanuu kan jedhamu kitaabban afur itti amanaa laa kitaabban afur qofaa miti nuti. Kitaabban nabiyyoonni kennaman guutuutu amanna. Ka maqaa beeknutu afuri ka maqaan isaanii beekamu. Tooraat kan Nabiyyi Allah Muusaa alayhi salaam kenname, Injiil kan Yesuus kenname, Zabuur kan Nabiyyi Allah Daawud alayhi salaam kenname, eegasanii ammoo Qur'aana kan xumuraadhaa jechuudha. Kitaabban hunda keessa xumuraa. Tooraat jechuun seera. Tooraat jechi jedhu seera jechuudha. Shari'aa jechuudha. Seera. Seera Rabbiin Subhaanahu wa ta'aala baasee kenne. Zabuur jechuun ammoo Zabuur jechuun kitaaba dhikriiti. Waa'ee faarsuu Rabbiin faarsuuti malee suni waan seeraati miti. Injiil ammoo waa'ee bishaaraati. Bishaaraa jechuun misraachoo himuudha. Gammachiisa jechuudha. Gammachiisa Nabiyyi Muhammad alayhi salaam akka dhufan uummanni isaanii akka dhufan himuudhaaf jecha kan Nabiyyi Allah Ciisaa alayhi salaam kenname. Qur'aanni ammoo Qur'aana kan jedhamu yookaan Furqaan kan jedhamu waan dhugaatii fi dhara kan addaan baasu kitaaba waa hunda of keessa qabu. Wantoota amma kitaabban duraan of keessa qabu guutuu kan of keessatti hamate. Kan waan Zabuuriin keessa jirullee Rabbiin Subhaanahu wa ta'aalaa akka bifa gahaa ta'een kitaaba kana keessa kaa'e keessa dubbatee Tooraatiin keessa waa'ee seeraatiin wal qabatullee as keessa dubbate waa'ee wangeela yookaan injiiliin wal qabatullee as keessa kaa'e. Kitaabban kunniin afran maqaan kan beekaman. Kitaabban kana malee wamaa utiyan nabiyyuuna min rabbihim. Rabbiin Subhaanahu wa ta'aalaa wayita Qur'aana keessa dubbatu quuluu aamannaa billah jedha isin Allah itti amannee jedha. Wamaa unzila ilayna waan gama keenyatti Qur'aana kanatti illee amannee jedha. وما أنزل على إبراهيم وأن إبراهيم الرتب فمن لت أمن جدا مكا سال بيكون لابن يجو إسماعيل رتل وان بوفا مكا سال أم بيكون إسحاق رتل وان بوفا مكا سال أم بيكون يعقوب رتل وان بوفا مكا سال أم بيكون والأسباط أمس إجول يعقوب جتشوني نبيوت سبع إسرائيل كيسا إلما يعقوب كيسا رفت بوتو سانيتي وان بوفا نبيوتا كنيني في أكسو ملي ونجتشون kun hundi isaatu hafee jechuudha. Maqaa isaanii illee beekuu baannu jechuudha. Eegasanii ammoo wamaa uutiya Muusaa wa Ciisaa waan Muusaa fi Ciisaan kennamellee wamaa uutiya nabiyyuuna min rabbihim waan nabiyyoonni rabbii isaanii biraa kenname guutuu isaaniittu amannee jedhaa jedha. Amanne jechuun akka rabbiin nabiyyootaaf kitaaba kenne, akka rabbiin nabiyyootaaf raajii kenne, akka rabbiin nabiyyootaaf waan tokko kenne itti amanneedha. Fakkeenyaaf Museen ulee rabbiin kenneeraa fi yoo jenneeti amanne ulee san argineeti miti. Rabbiin waan nutti himeefi. Kitaaba kennamillee yoo jenne kitaaba kennamuu isaa amanne yoo jenne rabbiin kitaaba san argineeti miti. Rabbiin akka kenneef rabbiitu nutti hime. Kitaaba akkana kenname akkana jedhee rabbiin Subhaanahu wa ta'aalaa akka lafa kaa'e jechuudha. Kitaabban sunniini kitaabban nabiyyoonni kennaman kan itti amantan itti amanna jechuun hin dubbifna jechuudha miti. Amantii wanni jedhamu waan ijaan argin tokko akka waan ijaan argiteetti itti amanu. Rabbiin sitti himnaan. Rabbiin Museen kitaaba kennamee jira kennitee jirta yaa Rabbi. Museedhaan ammas ammoo Yesuus Kiristoos wangeela kennamee jira kennamee jira. Sini galee ebaluufillee waan akkanaa kennamee jira kennamee jira. Raajiin nabiyyootaaf kennamee jira kennamee jira. Waan Rabbiin jedhe san dhugoomsuudha amanuu jechuudha. Waan Rabbiin jedhe sitti hime san dhugoomsuudha. Dhugoomsuu jechuun dhugaadha jettee fudhachuu jechuudha. Dhugaadha jettee fudhachuudha malee dubbistee jaallaadhuudhaan miti. Kan dubbifamee jaallaalamu Qur'aana qofaadha. Kan Rabbiin Subhaanahu wa ta'aalaa dubbisaa irraa fayyadamaa jedhe. Kitaabni ammoo kitaabban duraaniidha. Kitaabni sunniin eessa jira? Kitaabni hedduun isaa kan nuti maqaa hin beekne. Afran maqaa beeknuyyuu jechuudha. Afran maqaa beeknuyyuu Qur'aana malee kuwwan hin jiru amma kan isaatii kana jechuudha. Akka silaa nabiyyoonni dhiisan sanitti hin jiru. Garuu faffaca'ee kitaaba kana keessa jira. Faffaca'eeti kitaaba kana keessa jira. Wayita seenaan dubbatamu. Fakkeenyaaf amma macaafa kana yoo fudhatte macaafa Museen barreeffame jedhamu seera uumamarraa kaasee haga seera keessa deebiiti. Macaafa shantu as keessa jira. As keessa kan jiru macaafa shan. Macaafa kanaan ala macaafa 3 moo 4tu jira. Apookaliifaa jedhanii kan jirri didanii jiran. Kan kiristaanotaa fi Yahudoonni illee fudhan. 3 moo meeqa jira. Walii galatti macaafa gara 8-9ti. Macaafni Museetti hirkifama. Kana hunda keessa seentanii ilaaltan ammoo amma fakkeenyaaf macaafa Museen barreesse jedhamu du'a Museedha sitti himu. Du'a Museedha. Museen du'ee uummanni illee isaaf gaddee bakka isaan awwaalamee garuu ammoo bakki itti awwaalame hin beekamu. Namni akka Museedha uummata san keessaa hin kaane jedha. Du'a Museedha sitti himu. Eenyu du'a Musee sitti himu? Nama seenaa Museedha dubbatu. Macaafa seenaati. Wangeelota afran yoo fudhattan seenaa Yesuusi. Seenaa Yesuus dubbata. Yesuus bakka akkasii dhaqee akkana jedhee bakka kana dhaqee akkana godhee bakka akkasii dhaqee akkana ta'ee jedhee seenaa Yesuus dubbata. Haga humna isaatiin jechuudha. Suniyyuu ammoo wangeela Yohaannis wangeelota afran keessa gara xumuraadha kan jiru. Boqonnaa xumuraadha maal jedha? Wangeelli Yohaannis jechuudha. Maal jedhee dubbata? Osoo hojii Yesuus Kiristoos hundi isaa kan barreeffamu taate silaa macaafonni biyya lafaa kun waliin gahan natti fakkaataa jedha. Inni illee daangaa dabarsuuf jedha malee macaafonni biyya lafaadha kan jedhu sun
Kitaabban yeroo sanii dhabaana fakkaata. Isinii galee akkana jechuun ka duuba yeroo sanitti muraasa barreessan jechuu jarrillee. Haga ofii dandeenye jarrummaan waan kana barreessan dogongoraan haa ta'u dhugaadhaan haa ta'uti. Isinii galee wanni kun seenaadha malee kitaabban jarri barreessanii miti. Kitaabban rabbiin nabiyyootaaf kennedha miti. Kun seenaa nabiyyootaadha. Haa tolullee haa badulleedha waan seenaa nabiyyootaadha dubbate. Seenaa Musee, seenaa Yesuus dubbate. Isinii galee seenaa kana keessa immoo itti dubbatamu Museen akkana jedhe, Museen Yesuus akkana jedhe itti jedhamu wangeelli jechuun tooraatiin rabbiin kenneef injiiliin rabbiin kenneef suni keessa osuma dubbatamu ni dubbatama. Keessa dabraa jechuudha. Isinii galee keessa dabraa dubbatama. Isa san akkamiin mirkaneeffannaa kan jedhuuf rabbiin furmaata nuu kaa'e. Qur'aana kanaan murteeffadhaa jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Qur'aanni kun murteessaadha jedha. Qur'aana kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaafa buusu waan as keessi jiru waan kitaabban pheenxeen qabattee deemtu, ortodoksiin qabattee deemtu, yahudoonni qabattee deemtu. Nuti ammoo biratti pheenxee qofaa miti bara. Kan isin gattanillee hundumarratti murteessaadha. Kan isin gattan Abuukariifaa kan jedhamu barsiisa sobaa kan jedhamu jira bara. Kitaabban hedduu jira kumaata dhibbaatama lakkaa'amutu jira. Kitaabban kan 66 jira. Ka pheenxeedhaa ammoo ka jara kaanii ammoo 81. Achi deemtanii ammoo yoo ortodoksii bira dhayxanillee kan biraati. Kitaabban kanaan alatti kan kiristaanni fudhannu jedhe yahudoonni fudhannu jedhanii didanii kitaabban kumaatama dhibbaatama lakkaa'amutu jira. Hin fudhannu jedhanii kan jirri didanii. Sanillee nuti ijuma tokko ilaalla. Wangeelli amma kiristaanni warri 66 qabatee deemuu fi ortodoksii na biratti garaagarummaa qabu. Kan hundi isaanii didanii fi kunillee garaagarummaa na biratti ni qabu. Hundi isaatu waan namoonni lafaa ka'aniitu maal haga beekaniin dubbatanidha. Egaa akkas taate maaliin murteessine dhugaa fi dhara akkamitti addaan beekna? Furqaaniin addaan beekna. Furqaan jechuun kan dhugaa fi dhara addaan baasu jechuudha. Wanni Qur'aanni dhugaadha jedhe dhugaadha dubbii rabbiitii jennaan. Wanni Qur'aanni soba jedhe soba jennaan. Waan Qur'aanni irraa callise ammoo irraa callifnaa jechuudha. Waan Qur'aanni irraa callise irraa callifnaa jechuudha. Isinii galee akkasanitti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu kaa'ee jechuudha. Kuni kaa garanaati. Kun ammoo abbaan Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wasalaam amantaan isaaniidhaan maalidha kan jedhu. Amantaan abbaan Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wasalaam daa'imummaadhaan osoo Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wasalaam hin dhalatin dura maaliitiif usuu isaan ulfa jiran garaa haadhaa keessa usuu jiran irraa du'e. Abbaan Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Nama baay'ee guddaallee miti bar dargaggeessaa umrii waggaa 18 malee nama jaarsaa miti. Dargaggeessa umrii waggaa 18 akkuma fuudheen erga sana ammoo haadha isaaniitti dabalame san boodaan immoo haati eeguu ulfoofteen booda abbaan Nabiyyi Muhammad alayhi salaam hin du'e. Isin galee abbaan Nabiyyi Muhammad alayhi salaam hin du'e. Inni maalirratti du'e? Amantii kamiin? Amantii abbaa isaadhaa irratti. Abbaan isaadhaa abbaan Nabiyyi Muhammad akaakayyuun isaaniidha Abdul Muttalib jedhama. Inni ammoo rabbiin ni beekan hundi isaaniitu. Rabbiin ni beekan garuu rabbitti waa makan dhakaamuka waaqessan. Dhakaamuka waaqessan jedhu hundi isaaniitu. Gaafsa ergaan Nabiyyi Muhammad alayhi salaam isaan bira geenye Nabi Muhammad ergamanii eegamuu dhiisiin dhalannee yoo gasedha. Dachii duniyaatiitu gadi hin buune. Amantiin jarri hordofaatiin turan dhakaamuka waaqessaatiin turan. Gaafa Nabiyyi Muhammad alayhi salaam dhufan ammoo gaafa Nabiyyi Muhammad alayhi salaam dhufanii dhakaamuka dhiisaa rabbii tokko qofa waaqessaa jedhanii. Akkas sigalee dhakaamuka dhiisaatii rabbii tokkicha qofa waaqessaa jedhanii Nabiyyi Muhammad alayhi salaam itti yaamaatiin turanii jechuudha. Akkasani. Warra dhakaamuka waaqessu. Kanaaf Nabi Muhammad alayhi salaam abbeeraa isaanii obboleessa abbaa isaanii jechuudha. Obboleessi abbaa isaanii Abuu Xaalib kan jedhamu Nabiyyi Muhammad dhaqqabeetiin jira. Obboleewwan abbaa isaaniidhaa lama islaamummaa qabatan lama immoo kufrii irratti du'an. Obboleessi abbaa isaanii Abuu Xaalib kan jedhamu Nabi Muhammad bira dhaqanii yaa abbeeraa ati laa ilaaha illallah jedhi rabbiin tokkicha malee kan biraa hin jiru jedhiitii hin milkooftaa jennaan hin didee. Dideetiin kufrii irratti du'e. Ani amantaa abbaa kiyyaa irratti du'a jedhee jechuudha. Abbaan Nabiyyi Muhammad ergaa Nabiyyi Muhammad hin dhaqqabne duruma wannaadha. Duruma warra dhakaamuka gabbaruu keessatti waan dhalataniif akkuma jaraatii jechuudha. Akkuma jaraati. Akkas. Kun ammoo amma kiristaanonni maal gochuu barbaadan isin fakkaate? Yesuus Kiristoos Maryam irraa dhalatee Nabi Muhammad immoo nama dhakaamuka waaqessuu irraa dhalatee jedhan. Baay'ee gaariidha. Dansaa. Abrahaam abbaan namaadhaa fakkeenyaaf nu biratti dhaalmeen cubbuudhaan jiru nu biratti abbaan Abrahaam warra dhakaamuka waaqessu. Laakiin Abrahaam irraa hin buusaa wanni kun rakkoodha. Rakkoodhaa natti hima. Abrahaam abbaan isaadhaa nama dhakaamuka waaqessu.
Abrahaaminu dhaqqabee jira. Dideetiin du'e akkasittuu. Abrahaaminu dhaqqabeetiin jira. Dideetiin du'e osoo inni yaa'u. Abrahaamin abbaan isaadhaa nama dhakaa muka waaqessu ta'eef Abrahaam nama dhakaa muka waaqessu dhaloota duubatti hafa. Akkasitti hubadhaa. Uummata wannaatiin jedhaani. Dhagaa muka jechuun ustaas maal jechuudha? Naangallinaaf kanarratti dhiifamaa hojii. Dhakaa muka jechuun jarri akkaataatti yaadanii hin bocatani. Dhakaa bareedaa wahii muka wayiidhaa bocataniitiin kaabaa bira fitanii dhaabaniiti mana Abrahaam ijaare bira dhaabaniiti jarri tuni gara rabbiidhaan nu dhiyeessitii jedhan. Jarri tun cubbuun qabdu akka keenya cubbamootaa miti jedhan. Akkuma waaqeffata nama godhatu kana jechuudha. Digalee bocanii tolfataniiti dhadhaa irra riganii eegasanii ammoo dhadhaa mana ofiillee kaatanii yookaan ammoo bakka wayii dhaqaaniiti itti hin kadhatani. Ati rabbiin nuu dubbadhu jedhanii dhaqaadhaan. Ati rabbiin nuu dubbadhu. Rabbiin ni beekanii beeki. Rabbiin ni beekan. Rabbiin nu uume jechuun ni beekan. Takkaadha kan nu uume jedhanii hin beekan jedhu. Garuu rabbiin nu uume jedhan haa ta'u garuu ammoo nuti cubbuu waan qabnuufi gara rabbiidhaa yeroo takka gahuu hin dandeenyu. Dhakaan kun cubbuu hin qabu dhakaa kadhanneeti dhakaan ammoo rabbiin nu dubbataa jedhan. Sigalee dhakaan rabbiin nu dubbataadha. Kanaafuu jarri maal jedhan innama na'buduhum liyuqarribuuna ila Allahi zulfaa. Gara Allahitti gara rabbiitti nu haa kaleessu wanni kun jedhanii erga sanii bira ta'aniiti dhakaa kadhatan. Yaa ebaluu yaa dhakaa kana yaa ebaluu maqaa itti moggaasanii yaa ebaluu rabbiitti nu dubbadhu ati nutti araara rabbiitti nu dubbadhu jedhanii kadhatan. Isa kanaadha kan jedhu Sigalee akka rabbiin nu dubbadhu jedhanii dhakaa muka waan gaafataniif jecha waan kadhataniif jecha waan gabbaraniif sagadaniif akka jarri rabbiitti dubbatuuf jecha wareega godhaniif hin sagadaniif jaraaf jecha wantoota baay'ee dalagan. Sababa saniif jecha Nabiyyi Muhammad gaafa dhufaa waan kana balleessan. Wanni kun guutuun akka badu kan godhan isaan Nabiyyi Muhammad alayhi salaam rabbii tokkicha malee kan biraa waaqeffamuu hin qabu jedhaniitiin hin balleessa waan kana guutuu. Abumaas kootaati seenaa shaamamuudhaaf deema. Warri jamanaa funyaan sagaliitti amananoo maalidha? Jamanaa funyaan sagaliittii fi warri amananoo warri sagadanoo. Warri jamanaa funyaan sagalee kamiin isaan beeku argeen beeku. Jamanaa funyaan sagal guyyaa roobii irra dhaabaniitti itti sagadanii. Buna dhadhaa itti danfisanii. Jamaa kottaa jiran ol seenamee jira keessa. Sanii wallaale. Jamanaan amma fakkeenyaaf buna yoo buusu huruu qabaami. Jamaa kottaati seenamee wanna godhame. Yeroo makkanaallee nun qarqaartanii isa rabbiin keessi naqa jechuudha. Haana maal kolfitanii dhugumaa margaaf natti ta'e. Wanna waaqessu hin jiru. Dachee kanarratti hantuuta warra waaqessu jira. Warra intala waaqessu jira. Intala keessa rabbiin jira jedhee warra intala hundaaf sagadu. Shillee arginaan. Salaamu alaikum ustaaz. Mataa qaqqabu jechuudha. Waalaikum salaam warahmatullah. Rakkoon guddaan beektaa? Rakkoon guddaan bakka hundattuu waaqatu waa keessa seena jedhanii yaadu. Rakkoon gurguddaan jiru guutuun. Aliin hin jirtaasa? Alii dubbadhume? Rakkoon guddaan wanni jallinni gurguddaan addunyaa kanarra jiru. Warra loon gabbaru yoo dhayitee bitaafattee bara akkamitti loon gabbartoo loon jedheetiin waaqessuu bara. Warri hindiidhaa fakkeenyaaf amma biliyoona tokkoof kiristaanatti aaneetiin jarri sun baay'eedha. Akka malee baay'eedha. Addunyaa kanarratti uummanni biliyoonota lakkaa'amu sun akkamitti loon waaqessitanii osoo itti jettiin lakki loon waaqessinaa miti waaqatu keessa jiraa siin jedhan. Kiristaanallee Yesuus immoo waaqessita yoo jedhanii Yesuusiin keessa kiristaanii waaqni jiraa jedhan. Warra dhakaa muka gabbaru waaqeffataa biroo dhayitee waaqeffataanillee ayyaana keessa jiraa jedhan. Ayyaana waaqaatu keessa jiraa jedhan. Rakkoon jallinni amma fakkeenya dhadhaa bakkee bulu keessa ayyaana waaqaa bulaaree dhadhaa amma fakkeenyaaf dhadhaan jamanaa sanatti danfu guyyaa sagaliif ala bula. Guyyaa sagalii fi hidhanii bakkeerra kaa'aniiti sanboolitti danfu. Sheexanaaf dhiyeessanii ayyaanaaf dhiyeessanii beeki. Ayyaana jedhanii jarri akka ayyaana jechuun akka amma beenxeen hafuura jedhanii yaadan kana. Hafuura jedhanii jarri ayyaana jedhanii kabaja qaba. Ayyaana Oromoo kootu jedhanii. Ayyaana akkasiidhaan qabnu. ማለት ሶስት አምላክ ነው የሚያመልከው የስላሴ አማኝ ነው። እስቲ ይግለጥልንና እንዴት እንደሚያምን ሶስትነታቸውን እነዚህን ስላሴዎች በሶስት አምላክ እንዴት እንደሚያምን ይንገራልና እዛ ላይ ሀሳቤን ላንሳ። ኖርማሊ ግን ስላሴን የሚገልጽበት መንገድ ዞሮ ወደ አንድ ያመጣዋል የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። ግን እሺ ስንቴን እንስማው?
ይቅርታ ዴቭ፣ ምናልባት ዳጊ ቅድም አውርተን ነበርና ስንቴም እንድትረዳው ዳጊ ቅድም ምንድን ነው ያለን መሰለ? መንፈስ ቅዱስ ሶስተኛ አምላክ ነው ወይ ብዬ ጠይቄው ማለት ነው። ምን አለኝ? አዎ መንፈስ ቅዱስ ሶስተኛ አምላክ ነው። ከዛ መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው ወይም ደግሞ ሌላ ቦታ የእግዚአብሔር መንፈስ ብሎ የተጠቀሰው ደግሞ እሱ ሌላ ከአብ የሚወጣ መንፈስ ነው ይለያያል ብለዋል። እና ምናልባት በዚህም ጉዳይ ብትወያዩ እኔ የሚመስለኝ ያ መንፈስ አንዱ መንፈስ እንደሆነ ነው። ግን መንፈስ ቅዱስ ተብሎ የተጠቀሰ ሌላ ሶስተኛ አምላክ አለ። ነገር ግን አብ ለመፍጠር የሚጠቀምበት ደግሞ ከራሱ የሚወጣው ኃይል ወይም ፓወር ወይም ደግሞ ለምሳሌ እኔ ልቀጥል ወንድሞቼ ከይቅርታ ጋር። እሺ ሳይለንት ቤሪ ሳይለንት አደርጋለሁ። ጥያቄ አለክ ለስንቴ ወይ ለግሩም ለአቢሲኒያ ራሱ ጥያቄ አለክ ወይስ ምንድን ነው የፈለከው? ቤሪ ማነው? ኔትወርክ ይዞታል መሰለኝ። አዎ ቤሪ ነበረ፣ ኔትወርክ ይዞታል መሰለኝ። እሺ ዳጊ ቀጥል። ያው አይ ዳጊ ሐሳቡ ምንድን ነበረ እያለ ነበረ። እኔ በስላሴ አምናለሁ ስል አብ አምላክ ነው፣ ወልድ ነው፣ መንፈስ አምላክ ነው፣ ሶስት አካላት አሉ፣ አንድ አምላክ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው። እኔም ደግሞ አንድ አምላክ ብዬ አምናለሁ አልኩኝ። አንድ ታዲያ የተባለው ምኑ ነው ሲባል እግዚአብሔር በባህሪው በምንነቱ አንድ ስለሆነ ይህንን አንዱን ባህሪ አብም ወልድም መንፈስ ቅዱስም ሼር ስለሚያደርጉ በባህሪ አንድ መሆኑን ለማመልከት ነው። የአብም የወልድም የመንፈስ ቅዱስም ባህሪ አንድ ነው። ስለዚህ ከባህሪ አንጻር አንድ ነው። ነገር ግን ሙስሊሞች ሲደጋግመው የሚጠይቁት ምንድነው? እንዴ ታዲያ እንደዛ ከሆነ ለምሳሌ ሶስት ሰዎች ለምን ይባላል? ዴቭ ሰው ነው፣ ዳጊ ሰው ነው፣ ስንታየው ሰው ነው። ሶስት ሰዎች አይደለ ወይ የሚባለው ብለው ይሄን ሎጂክ ያቀርባሉ። ትክክል ናቸው። ግን ሶስት ሰዎች ዎች የሚለው አብጂ ቃል የገባው ምኑን ነው ያበዛው? ሶስት ሰዎች ብሎ የሰራቸው ስራዎች አሉ። የተቆጠረው ምኑ ነው ሲባል ማንነታችን ነው። ሶስት እና ስንታየው በማንነት ሶስት ናቸው። ሶስት ሰዎች ዎች ብሎም ደግሞ የበዛው ማንነታችን እንጂ ምንነታችን አልበዛው። ሶስታችን ነው። ሰው ምን ስለሆነ አንድ ነው። ነገር ግን ማንነታችን ሶስት ስለሆነ ሶስት ሰዎች እንደተባለ ሁሉ ታዲያ ሶስት አምላኮች ለምን አይባልም ታዲያ አሉ። ኦኬ እንደዛ ካላችሁ ሶስት ብላችሁ የቆጠራችሁትና አምላኮች ዎች ብላችሁ ያበዛችሁት ምኑን ነው ስል አካሉን ነው አሉ። በጣም ጥሩ፣ አካሉን ከሆነ እንስማማለን። ሶስት አካላት አሉ ብለን ስለምናምን ሶስቱም አካላት ደግሞ መለኮታዊ ባህሪ ስላላቸው ሶስት አምላኮች ያሉት ለው አልኳቸው። ስለዚህ ምንም ትክክል ነው። የስላሴ አማኞች ብዙ ጊዜ ሶስት አምላኮች ሲሏቸው ጊዜ ይደነግጣሉ። ሌላ ነገር ያመኑ ይመስላቸዋል። ትክክል እኮ ነው። ያመኑትን ነገር እርግጠኛ ስላልሆኑ እንጂ አብ አምላክ ነው ካሉ፣ ወልድ አምላክ ነው ካሉ፣ መንፈስ ቅዱስም አምላክ ነው ካሉ ሶስት አምላኮች ናቸው ቢላቸው ምንድነው ችግሩ ነው? አንደኛ ተግባብተናል። ሶስት የተባለበት ምክንያት አካልን ታሳቢ አድርጎ እንደሆነ ከተግባባን ሶስት አምላኮች ቢባል ልክ ሶስት ሰዎች እንደተባለ ምን ችግር አለው የሚል ሐሳብ ነው። እና ከሙስሊም ወንድሞቼ ጋር በዚህ እንስማማለን። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በደንብ አድርጎ ይሄንን ስለሚያስተምረኝ አይ ይሄ ሐሳብህ ትክክል አይደለም ተሳስተሃል የሚለኝ ሰው ካለ ክርስቲያንም ይሁን ሙስሊምም ይሁን መጠየቅ ይችላል ያልኩትኝ በዛ መንገድ ነው። ያው እዚህ ጋር ያው ስንትዬ ሳልናገር ነው ይመስለኛል ኔትወርኩ ያስወጣኝ። ሶስት አምላክ የለንም እኛ አንድ አምላክ ነው ያለን። በስም ሶስት ልንል እንችላለን፣ በስልጣን በአገዛዝ ሶስት ልንል እንችላለን። ስልጣናቸው ግን አንድ ነው፣ ባህሪያቸው አንድ ነው። መፍጠር ለምን ያንን ማየት ከፈለግን ዘፍጥረት 1:26 ላይ ሰውን በመልካችንና እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር የምትለው ሐሳብ ምንን ታመለክታለች? ፕሉራልን ብዛትን ታመለክታለች። ስለዚህ በየመጽሐፍ ቅዱስ በየሐሳቦቹ ላይ አብ የራሱን ባህሪ ይዞ ሲሰራ ነበረ፣ ወልድም እንደዛው፣ መንፈስ ቅዱስም እንደዛው። እግዚአብሔር አሰራሩ በየዘመናቱ ይለያያል። አቤት በጣም ጥሩ ቤሪ ልጠይቅህና አብን ታመልከዋለህ አይደለ? በጣም ወልድን ታመልከዋለህ አይደለ? አዎ። መንፈስ ቅዱስንም ታመልከዋለህ አይደለ? አዎ። አብን ወልድና መንፈስ ቅዱስን ታመልካቸዋለህ አይደለ?
አዎ መልስ ስንት ስላለኝ አካላት ነው ታመልካለህ? እያልኩ እየተቀበሉ ካለሁት። ልክ ነው፣ ልክ ነው፣ እንግባባለን። ስንት አካላት ታመልካለህ? አዎ ይኸውልህ አሁን በአካል አንድ ናቸው ነገርኩ። እ? በአካል አንድ ናቸው። አንድ ዙፋን ናቸው አንድ ምትላቸው መንግስት ናቸው ያልካቸው ብዙ ናቸው ናቸው። ይኸው ስንት ይኸውልህ አንድ ዙፋን ወይም አንዲት መንግስት አንዲት ስልጣን ነው እንጂ እኛ የምናመልከው በአካል ምናልባት ተሳስተ ከሆነ አርመው። በአካል አንድ ናቸው አልክ፣ እርግጠኛ ነህ? ምናልባት የምላስ ወለምታ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው። አዎ ቤሪ ትንሽ እኔም አልተስማማኝም። ሀሳቡ ትንሽ ተጋጨበት። አዎ እንደዛ ሆነ። አይ፣ እርግጠኛ የሐዋርያት እምነት ይሆናል እንዴ? እሺ ሜቢ እንደዛ አቢሲኒያ ሊሆን ቀጥል። ይችላል። አዎ። ስንቴ ደህና ነህ? እሺ ባው እንደዛ ደህና በአካል ነው። አንድ ነው። በጣም ደህና ነው እንጂ ኦል በጣም ደህና ነው። ስንትዬ አዲስ ግኝት ይዘህ ከቻልክ እንዴት ነህ? አቤት አዲስ ግኝት ነው አይደለም አይደለም። ልክ ግሩሜን እንዳስቀየምከው እኔንም አስቀይመኝ፣ ከዛ መጨረሻ ላይ ይቅርታ ልትለኝ ነው። አይ ጉርሜን እኮ አላስቀየሙትም። ጉርሜ እኮ አሁን እንደውም በውስጥ መስመር እጽፍለታለሁ። አይደለም ታጋሽ ስለሆነ ዝም ብሎ ነው። አንተ በቴስታ ትመታለህ? ኖ አይደለም። አይ አንተ ምን በንግግርህ ውስጥ ምናምን የሆነ እንደ ቀልድ እንደ ፌዝ ምናምን የሚመስሉ ቃላት ስለሚመስሉ እያሾፍኩ ምናምን ይመስላል። እንደዛ እንዳይሆን ለማለት ብዬ ነው። ኖ ማለት ብቸኛው ግን ማንኛውም ጥያቄ ካለህ ምናምን አሁን ለምሳሌ ዋሊያ የምትባል እንስሳ አለች ኢትዮጵያ ውስጥ ብርቅዬዋ እንስሳ። አሁን ያንተም እኮ መረዳት አማኞች ዘንድ የሌለ ብርቅዬ አዲስ ሀሳብ ነው ያመጣው አይደለም ብሮ፣ እኔም እንደዛ ነው። አይደለም። አይ ተሳስተሃል። ሌላማ ወንድ ተሳስተሃል። አሁን እኮ እሱን ራሱን ታይባለ። አዎ እኔም አለው። አይደለም አንዴ ልናገር ተመልሼ የመጣው ፕሊስ፣ ኔትወርክ ይመስለኛል። ቆንጆ ውይይት ነው የሚኖረን። እሺ ስንት ሌላም ሰው አለ? አዎ ሁለት ናቸው። የኔ በማጆሪቲ ነው እንዴ? አይደለም አገርሞኝ ነው። እንደዚህ አጋጥሞኝ አቅም እንደዚህ የሚያምን ሰው እንዴት የሚያምን አሁን እናንተ እንደምታምኑት እንዴት? ለምሳሌ ሶስት አምላኮች ያላችሁ። ሶስት አምላክ የለም፣ አንድ አምላክ ነው ያለው። እንደኔ ያምናል ያለኝ አንተን ነው ወይስ እኔ? አሁን ማሁን ስለገባ ኖ አንድ አምላክ ሌላ አሁን ቤሪ አሁን ነው የመጣው። አንድ አምላክ ነው የምናምነው እኛ። እሺ አንድ አምላክ ነው። እሺ ሶስት አምላኮች ማለት የለም። ቤሪ በአካል ስንት ነው ቤሪ? በአካል ሶስት። እሺ ስንቴ አስተካክሏል። አየው አስተካክሏል። አሁን በአካል ሶስት አለ። ሶስት አካላት ታመልካለህ አይደለ? አላመልክም። የትኛውን አካል ነው የምታመልከው? የትኛውን አካል ነው የምታመልከው? አንዱን እግዚአብሔር። የትኛውን አካል? አይደለም እግዚአብሔር የሚለውን እግዚአብሔር ማለት የሶስትነት ስማቸው ነው። አሁንም ልታስተውል የሚገባው እዚህ ጋር እግዚ ማለት ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። አብ ደግሞ ምን ማለት ቆይ አትቸኩል። ቆይ ተረጋጋ። እግዚ ያልክ ምን ማለት ነው? እግዚ ማለት ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ። እግዚ አይደለም። ምን ማለት ነው? እግዚ ማለት ምን ማለት? ወልድ ኢየሱስ ማለት አይደለም። ወልድ ማለት ራሱ ግዕዝ ነው። እግዚ ማለትም ግዕዝ ነው። ኦኬ እግዚ አብሔር አይደለም የምንለው መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ግዕዙ ለኛ ተው። አይደለም በሶስት አትከፋፍለው። እንደዚህ ምናምን አታለው ነው። ይኸውልህ ግዕዙ ተውላቸው ታለው ነው። እንደዛ እግዚ አብ ሄር ብሎ ሶስት አድርጎ ስላሴ ምናምን ለማሳየት በጣም ማለት ብሔር ወይም ደግሞ ዓለምን ለማሳየት የሚገባበት ጊዜ ያለ ብሔርን ያው የአንድን ሕዝብ ብሔርን ለማመልከት የገባበት መንገድም አለ። ግን ለሶስት አይደለም የሚለውን ቃል ወደ ኢትዮጵያ መጣኸው ምን ማለት ነው? ነገር ልትል ነው አሁን? ብሔር ማለት ምን ማለት ነው?
በአንተ ኮንቴክስት እኔ አልረዳውም። እግዚአብሔር ማለት የሶስትነት ስማቸው ነው። እግዚ ማለት ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ የተማርኩበት አይደለም። እስኪ ኦርቶዶክስ እግዚ ማለት በአማርኛ ንገረኝ፣ ምንድን ነው እግዚ ማለት በአማርኛ ምንድን ነው? አይዶን ነው እኔ አላቅም። በአማርኛ ግን አሁን እየነገርኩ ያለሁት እግዚ ማለት ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ወደ ተነሳንበት ማነው እንደዚህ አጀንዳ ያለ? ለመመለስ ያው ማነው አሁን እንደዚህ ያለ? ያው ቤሪ ስንቴ አንዴ እኔ የማነሳልክ ለመልስ ይሆናሉ የምላቸውን ሀሳቦች ነው እንጂ ቃላት በቃላት ላይ እየደራረብን የምንሄድ ከሆነ የተነሳንበትን ርዕስ ልንጥል ነው ማለት ነው። አዎ ስለዚህ ገነጣጠልከው። ለዛ ብዬ እኮ ነው። እኮ እኔ ደግሞ የምገነጣጥለው ሶስት ስም ቢኖራቸውም ስልጣናቸው ግን አንድ ነው። እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ወደዚህ ምድር የላከው እኛን ፍጥረቶቹ ሊያድን ስላሰበ ነው። ቆይ ፖይንታችን እሱ ስላልሆነ ወደ ፖይንታችን ሰብሰብ እንድናደርገው እንዲህ ልጠይቅህ። እሺ እግዚአብሔር ሶስት አካላት አሉት አይደለ? አሉት። ማን ማን ናቸው ሶስቱ አካላት? አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ። በጣም ጥሩ። አብን ታመልከዋለህ አይደለ? ይኸውልህ ቅድም እየነገርኩ ነበር። አብ የራሱ አይደለም፣ ባህሪ አለው፣ አባት ነው። ችግር የለም አይደለም፣ እሱን ወልድ አይደለም። የራሱ አብን ባህሪ ያለው ታመልከዋለህ ልጅ አይደለ? ነው።